yastu atur idodane para pemiarsa rauking taler para pengrenga sareng sami nemangkin wenten mina kadi pengawit atur titiange Om Swastiastu titiang semetonan kedasi Dina kalu galake kadi mangkin puniki urun titiang menguningaya nganggo tiang nenten jewenten tio wantah je saking angge pesemetonan kedis kedasi sareng mengaturang tembang ngatur titiang wantah je di pelengane kadi wengi puniki titiang gumanti kawen tenang tetembangan amat terusane sampun kalura wantah puniku megegitan anggen dasar sarang ngeras semalih sejeroning sepewetuaning anan kuku utawi lagune puniki rumasat angin titiang dasar eri kalaning kadi mangkin titiang nyarengin ngeras titiang inganan kadi 10 kali pemargin sang sane meduwe yajning antuk gede ninten yo enten tios ngayu wakti indik penaku daging pengeres titin titiangi wah melantaran antuk sehananin gegendingan pemekasne sotaning daging pupuh resjeroning gegitayang mogi sidu
ya denyo rahayu Dumogije melantaran saking titiang nyarengin ngeres titiang medasaran tuk gegendingan sotaning daging sepemargi pulau pali upo kare upo care yadnyuni beresido memargiantra labdo karyo manu trisdironing tatujoning kirang langkung kedeh manah titiangi ngelungsur mapinuna sering ide dani sang sane sampun wiyati pawika baratnyan ring daging gegitaya ini kalebe kekuang titiangi malih ajakan mang doledang raris ngampurayang ngereng gendeng kakak wede wantah kadi sapunike inganan di sejeroning pinunasan titiange nggih nemangkin duaning sampun galah ngiring sampun sotaning daging pupuh lagune jage punika sawitang titiang pupuh domo mangken pacang bakang napi malih sotaning daging tetuwek inganan daging bantang carita punika jago ambil titiang sotaning nyane inggian kewentenan geguritan dukuh siladri baos sipune jago wiwitin titiang